Ove godine Kulturno-umetničko društvo Srpski ves obeležava 10 godina svog rada i postojanja. Tim povodom mi organizujemo 10. jubilarni godišnji koncert. Jedan možda mali jubilej, ali za nas veoma veliki i značajan. Prvih 10 godina, prva decenija. Potrudili smo se da, navikli smo mi komunarsku publiku na jedne kvalitetne, ozbiljne koncerte. Potrudili smo se ove godine da to bude još na višem nivou. Pripremili smo kvalitetan program. 13. maja od 19 časova u velikoj sali Centra za kulturu Kumanovo kreće koncert. Jeste, nažalost, skoro i da nema mesta. Nemamo mogućnost da primimo sve zainteresovane ove godine, pošto nam je baš onako velika zainteresovanost. Međutim, ko će da dobije kartu, ko će da uzme ulaznicu, onda bit će onako baš oduševljen. Evo, prilika samo da najavim i da se izvinim ljudima koji ne mogu da dobiju karte, koji ne mogu da dobiju ulaznice. Imat ćemo još jedan koncert, 10. juna ove godine, znači, zajedno sa, to je ekskluzivno najavljujem, zajedno sa nacionalnim ansamblom Kolo iz Beograda, u ime 10 godina našeg rada i postojanja, dolazi Kolo Kumanovo, pravi koncert njihov, a zajedno sa nama mi ćemo prethodno da nastupimo, tako da svi koji ne mogu da uđu sad u subotu na koncert, tako da mogu sa Kolom, kad pravimo 10. juna, da dođu. Što se tiče programa, imamo specijalne goste, odnosno imamo 3 kulturno-umetnička društva koje nam dolaze nam Srbi iz Rumunije, Srbi Plavi Delija se zove iz Rumunije, dolazi nam iz Leposavića Kud Kopaonik i dolazi nam Kud Oplenac iz Topole. Oni će se predstaviti sa svojim koreografijama, sa svojim orkestrima. Nastupa i naš Kud kompletno, u kompletnom sastavu, znači mi imamo 5 grupe, imamo početnu grupu koja će da se predstavi, koja će da promoviše nošnje koje smo sašili za njih ovom prilikom. Oni će da igraju koreografiju, odnosno igre iz Srbije. Onda naš dečji ansambl nastupit će sa igre iz Pčinje, kumanovski ansambl omladinski ansambl sa igrama iz Kumanova i naš prvi izvođački ansambl igraće 2 koreografije. Naša etno grupa će da se predstavi, naše solistkinje isto tako, Gordana, Melani, Vanja, Tamara. Sad što je ekskluziva za ovaj koncert, dolazi nam jedna od najboljih vokala etno muzike na Novim prostorima, Danica Krstić, koja će da otpeva par ili splet naših izvornih pesama. Tu imamo i nekih iznenađenja, tako da ne bi sad sve do kraja da otkrivamo. Povodom ove godišnjice imamo brojnih gostiju koji nam dolaze iz regiona. Dolazi nam iz nekoliko poslanika iz Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbije regiona, Narodna skupština Srbije. Dolazi nam iz Uprave za dijasporu Ministarstva spoljnih poslova iz Srbije. Dolazi nam direktor nacionalnog ansambla Kolo, dolazi nam direktor nacionalnog ansambla Venac iz Gračanice, dolazi nam iz Banja Luke Veselin Maslaša, dolazi nam iz Knina Udruženje Kosovske doline, jedno društvo, dolazi nam prijatelji iz Skoplja, iz Đevđelji, iz Kavadarci, tako da biće ovo jedan iz Vranja, nam dolazi iz Niša, tako da biće ovo baš jedan ovako pravi kulturni spektakl za kumanovsku publiku. Naravno i gradonačelnik opštine Kumanov koji će da bude domaćin, svakako.